Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Ila kayak sik pohon nih nak. Woi urang mam woi. Edel guys, Ilah henteu bikin video masak teu kaburu ripuh jeung anak ya tah. Ini Ilah ngagoreng lauk. Pokoknya Ilah masak simple hari ini karena Ilah udah lapar. Ini lauk nanti yang adanya tah lo eta deh. Mantap ya lauk tah. Lauk goreng, digoreng tah lauk. Cukup teu tambah deui. Edel. Ulah loba-loba pi omongan. Yeuh, urang emam. Seeta lalat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kuna aku taburkeun menan heuh. Tahu euy. Edel seeta. Edel guys. Kosong guys. Nah. Mantap. Harap ese. Ya mas, sabaku nggak penuh ya. Kira-kira ada 5 centong apa 6 centong nasi gitu ya. Katutup saya sama dia. Ulah katutup tah. Ada guys, lauknya begini, sangunya sebuah mual sangu sakit itu. Ditambah yuk. Ini Ilah tadi masak kangkung 2 ikat kangkung. Tah guys. Ini mana sendoknya, sendok. Tah. 2 ikat kangkung, kabehkeun aja tidak apa-apa. Wow, teu kasorot. Tah, geus kieu bae we. Teu kasorot we. Sebentar saya tah. Jeung si Ila mah kudu sabar. Ada Kang. Iya pecak jengkol, kita langsung makan aja yuk. Tah seeta sangu edel. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lagi project apa kita ada banar. Langsung saja kita buka. Iya lauk guys. Tah. Aduh, ada lalat. Ikan ini kan suka ikannya manis rasanya weh. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas amat. Itu cabai doang, nggak pakai tomat. Bah, kerasa pedasnya. Wow. Ada. Mana sambalnya? Bismillah. Arwah. Belah weh. Ada.
ngeri woi, aya tulangan. Ada tulangnya. Tengok. Bismillah. Pedas amat. Aduh. Ada. Bismillah. Aduh, ada bae. Yang ngeunah lapar heueuh. Ngeunah jadi naik bae. Pedes bae. Wow, tulang. Wow, tulang weuy, kudu lalaunan ieu.
tulang. Oh. Wow, wow. Lalat. Wow. Aduh, tulang. Ngeri kan, tulang, aduh. Ya. Wow. Oke weh, bukaan heula weh. Harese ada tulangnya katonjok ku tulang. Dulu kuduri. Seta. Jengkolnya keras.
pedas. Aduh lalat. Wow. Alhamdulillah, woi. Bila makannya udah cukup, jangan lupa subscribe sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, makanannya teh menghiji. Beunah rasana edel.